Kakva je ovo fotografija kojom se danas bavimo? Digitalna. Digitalna, zapisuje se digitalnim signalima na... Šta ono? Čip. Bi nam komentirao malo sad. Ko bi prvi nešto rekao? Ja. Može. Ajde, Odrezao mu noge. odrezao mu je noge. Šape. Da, mislite da bi bilo puno bolja fotografija da... Da možda ovaj tu nije stavio mačku na nekakvu drugačiju pozu. Aha, misliš da je sve preto? Bravo. Aha, Bravo. tako. Odlično. Znači, tamna maca, jel da si ju stavio na neku bijelu neku? Ono što je glavno, motiv koji snimate vam treba biti i najjači. A to znači da treba biti u krupnom planu. Pogotovo ako je riječ o portretu, bilo da je riječ o portretu životinja ili ljudi, ili ako možemo biljku nazvati isto da možemo portretirati, na primjer ružu ili tako nešto. Ovdje je kadar prenatrpan. Znači, šta je na ovoj fotografiji glavni motiv? Ovo bi bila izvanredna fotografija, jer što pokazuje, recimo, narav mačke. Malo da se vratimo na papagaja, ima jedna stvar. Zašto je papagaj neoštar? Ne znam s kojom je kamericom snimano, ali pretpostavljam da je preblizu i da kamera ne može izoštriti na tako malu razdaljinu, pa je zato... Izoštrila ogradu. Koji ima program i kaže da se od tog psa odbija toliko svjetla i da će trebati namjestiti takvu ekspoziciju. A onda isto tako kaže da je taj pas od aparata daleko 1 metar i 20 centimetara. I ta informacija treba doći do nje i tog trenutka kad primi informaciju senzor, onda možete to napraviti klik. Međutim, vi ste toliko nestrpljivi da klikate unaprijed.